Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Ka Jaintia Students Union haka arpuai tarik unailar arajar arpo kala IT daga jingtho Shau Superintendent Engineer Jaintia Hills Distribution Circle jongka Meghalaya Power Distribution Corporation Limited ban penbet mardor yaka baithang boarding kabala penkendit haduk kata-kata yaki babun gilong yeng ha West Jaintia Hills District hadin bakila yop diang yaka bill light kabakot haduk khatsan hajar sanspa khatwai tingka haka shibnai nagabaki juyo tang arspa prapuai tingka hagi benai baladep. Haka jinga keren bat ka Batisi TV, kinong yalam jaga seng kila konturu yaka MPDCL, baka dayban leitlum yaka baitang boarding nakitliw yeng jongki nongshong shnong manlaw benai, knang bakan ban kiathan yaki long yeng kibaduk kibaduna haka yo kakot. Kini kedai ke selam nong ke pending isu jong pai ba hi brokoi te nglayo shibun tadi ki jengujor ki pai ba ki basem jing ha ke bayadai bat ke belat te ha nimla benden ke sarkar la pembiang ki belat la pembiang ya ki lat ya ki boarding ha ki jaka beper sum beper ha ki banai belada sifat baki bun ki pai ba ki baduk ki sem jinjar par ha bensiu kelapat ya ki belat ki la pendan kam te ila penbiang daga memorandum hagi likely kimat tinggal yo ben submit cha ESE jong kini ka ila bandong kini ka NPPDCL hapo jawai mentasi ka bandung kong kamat ka banyi keren kalong ba badai merectify ni men correct ben penbet no ya kini ki sudden rise ka ba ong ba ka jingkiu jong belat de ki ko hajar te hagi ki banai ba dab ha ka hapring jong lockdown du banai basau ter hu banai hanu banai ba pra tengi i badon kilong yen bopuli kiba kit tang 10 kilowatt te ki haben siu ru khatsan hajar ke bill light te habangye keren ki obron kaun standing bill hani hantai ke don sapoi ru ki ong ba le se ke don ke jingkliang yo mita hereng isi tru ngang ong ba le keren be engineer logically 10 kilowatt umpoi khatsan hajar kam yahap kani kan kam de ke yeng le ne kam de ke jaka ke ba kibri ki bo kompleks ne ki dukan ki bahe ne ki kam ita ki tiar ki bor ko di bahe pe khasan hajar ke bill light ke bopoi tingila suthu ke diging yu pat ba hi mar ke jing pen bor ne leng jong SEO ke don pen siu punya ki hari ong badan kam rectify ban pet benia ya ki mitar bat kunjuru ban pet ya ke jinglong jong kini ke jing badan kam ya ke bill light ha ye te ha ke jing sisa ha ki banai baladap la bandong ba ki banai ubaar balai ke bill light ke bill light ke poi tang arspa lai spa tengka ke kan mentah polai banai ya ban siu hadu khasan hajar ke long yeng kidon chuchu ki rong yeng ki phapsir ki nyo ki hajar se hajar kini ki jaka ki badai se po thanya maram se dai se tauki darang la bondong unta kisong kedong lamben kunjuru se po nartiang mo ne la kare sangpung ro jo semensur ko jo te ngisu thu kadon ka ta ka ngala bondong ka kemong ke jing torti ke se ke jing bom simkia ne kaliang jong ke department ni te ngi kerpa ne leng department ba sisil bi de bande ke ka correction ne mekembet yang ini ki belai ki badai ban phapsir yu bagi pai ma ka pensir dekamat ke baar kemikan kalong ba kadon ke jing prislam ha ke banchim ke belait ba bentho igini ki meter reading de kadon ko por ba ki kini ki brio jong ka MPDCL ki ong ba kim don brio kadon ka shortage of manpower haki de ngang ong ki sorry kini ni ong ki ba nagleng jong ka seng ni don kamban but employed ki unemployed youths hakiri ki ilaka ini haki shnong ko per but authorized ka MPDCL ba kunjuru bentung daki shnong ka thau nene lang ba ki doloy ne lang ba ki ba stong nes ki stong ki stong ki thu gi ki unemployed youth lekin yo kam hakani ga benta ki yo bende meter reading ba kin semru ke belai amanda ubanai ba kani kan ko flow free flow of collection ni kani ga belai kanum sakut to beduk basuk unsuk bensiu ke sisen si banai dari atspa lai spa tengka andrei men keno ba shortage manpower kani ke buk la ke jinge apa de ki pat ba ki bensiu de ki bilat de ki foku hajar hadin so banai san banai te ni ajing mut sa engineer ba daiban thungno de ni ki brio ki ba na kisnong ki tha bukun suk kata ka lum ki belai kamat ke balai ni kran ke dai aguliang kita bentung ye kita ki nak samla te gajing sisa ila phok application sa engineer mane tingla yo igni kirtang jong kini ki brio ki ba ki la thung sop daka
dekat ke headquarter ke jongki ngabang nagaliang jong CMD de haru mentang am try bagi ni public domain kan kata ke interview kami kini kena samla ki binyo kam ki district ki boper ki civil subdivision ki boper de ka penengok mentabak kena samla uduk ya kata ka kam ke jam handrai kumno kat ke sarkar mentah kaya lat bakaya te ka lenti ngabang de ke jingkhang din memperun kampat di kini kui pat ki badai ban ki kini ki beri ki ba yuran kata ka benta belum ki belai dan lain kasang ni dawa kalong ba day ban kuas dan penduk no ikini ki barang ikini ki multi taking assistance kita ki ong ki beri ban pek meter reading bag bensim belai nomor baka tenat ni ong ba keduna ya kita ki manpower te kini ki bagi thung mentan ke liang jong ka headquarter rantai ni liang ke CMD liang jong sarkari ku ikini man penduk iki berbandek no dekat transparency dekat bakuit ban thungkam ikini kena samlah nomor ba ngatarai borok bolong qualified baka kamru borok ku ai bandung dekat jingkhang ba ndai de jingkhang dia te kata ke dekat jing ujor ke jong ke jing dawa ke jongi bat sekoi men penbun ni kini rong simbelai ki balik meter reading sarkari macam kia bat tunjuk ru ban ai ka kam ke jam 4 kelai gini ki nak boleh ki trash dong ini ki try juga tiki laka ki boper ko sakta ni ki gini ki belai